Yayınımızın esas mevzuları. Kiev merkezinde Rusya Devlet Dumasının sabık deputatı Denis Voronenkov atıp öldürüldü. Харьков vilayetinde silah ambarı patlamağa devam etti. Kırımdaki Ukrayna harbileri 2014 senesi baride öz pozisiyalarını nasıl müdafaa etkenlerini aytып berdiler. Bir mexanik rotamız işini bitirip bulundu. Benim emrimde ise 3 rota var adam. Efirde Zaman stüdiyada sizlerine men Şevket Namatulayev selamlayım. Kiev merkezinde Rusya Devlet Dumasının sabık deputatı Denis Voronenkov atıp öldürüldü. Kiev politsiyası hazırlanған öldürüv dep jinayi iş başlattı. Hücum etken insan da öldürüldü. Cenzirni tarqatқан malumatқа көре jinayetni sabık Nацгвардия xadimi yapқан tafsilatlıca bizim levhamızda. Öyle vaxtında Premier Palas Muzafferhanesi yanında Rusya Devlet Dumasının sabık deputatı Denis Voronenkov atıp öldürüldü. Скорую быстрее давайте. Katil tahminen 7-8 ateş açtı. Ekim'nin ilk malumatlarına göre zararlanğan kişinin 3 ya da 4 yarası var. Voronenkov'un boynuna 2 kurşun kırdı. Da 2 tane yüzüne. O yerde de helak oldu. Rusya'nın sabık siyasetçisi öldürülgen malde Zenatdaşı Devlet Dumasının sabık deputatı Ilya Ponomaryov ile görüşmege keteydi. İkisi de Ukrayna'nın sabık prezidenti Kaçhan Viktor Yanukovych davasının şartları ola. Denis'nin düşmanları çok oldu. Munda Yanukovich'e karşı tanıklık verdi ve Rusya'da habercilik davalarında işbirliği yapacaktı. Putin'in hakimiyeti için zararlı olan şeylerini bileydi. Onların maliye akımları hakkında işlerdi. Bu 3 kitinin davasıdır. 2000 senesinden beri en davalı iş, birinci büyük kavgadır. Şat Voronenkov yok etilse de onun ifadeleri mahkeme tahkikatında kullanılacak diye bildirdi baş prokuror. Yanukovych davası şartının öldürüp versiyası, Rusya Federasyası Federal Hafsızlık Hizmetinin kontrabanda işinin öldürüp versiyası, Rusya Prezidentinin kontrol altındadır. Voronenkov'un tanıkları Ukrayna kanunlarına göre mahkeme tahkikatına ilave edilecek. Tahkikat ise en yakın vakitte Ukrayna mahkemesinde başlayacak. O öldürülgen olsa da tanıkları toxtatılmayacak. Cinayet yerinde 20 kurşun kolu ve katilinin pıştava alındı. Yuri Lutsenko Voronenkov'unu Ukrayna mahsus hizmetlerinin xadimleri koruğanını tasdiqladı. Onlardan biri hücum etken kişiге ateş açtı ve özü de yaralandı. Katil hastahanede can verdi. Muhafızının sağlığı stabildir. Baş prokurorunun bildirgenine göre öldürülgen Voronenkov'un ömür arkadaşı Maria Maksakova ve Zenatdaşı Ilya Ponomaryov'a kuvvetleştirilgen koruma verildi. Елизавета Цареградская, Асан Иминов, Zaman, АТР. Украина президенті Петро Порошенко öldürüvні Rusya tarafından olған devlet terrorizmi кб izatladı. Rusya Tышышлер Nazirliginin spikeri Maria Zakharova ise Voronenkov öldürülüvні nümenevi akция деп adlandırdı. Речь идет о подготовленном заказном убийстве. Hazırlanğan, sımarlanğan öldürüp hakkında laf kete. Numunevi aksiyanın bütün alametleri var. Moskva, Ukrayna hukuk koruyucu organları bu cinayetini kısa müddette öğrenir, siyasetten bağlamayıp objektiv malumatlar esasında onu sımarış etken ve gerçekleştirgen kişilerini tapıp olur dep umut etken edi. Lakin Ukrayna prezidenti öldürüvні Moskvanın terörist hareketi olarak adlandırgan soң, tahkikat tarafsız olmayacağında şüphe kalmadı. Заявил о том, что убийство – это террористический акт Москвы. Харьков vilayetinin Balakliya şehri civarında yangın hep tarqalmaqta. Silah baranın yarısı yana. Harbi prokuraturada yangını diversiya dep sayalar. 2 insan yaralandı. Elak olğanlar hakkında malumat yok. Viran oluvlar da hakkında malumat berilmey. Patlavlar yekunlenmegenne kadar yangıcılar ateşini sondırıp olamaylar. Silah barında 125 bin tonna silah ve patlav aleti var eken. Ekspertler kaydetkenine göre patlavlar tahminen da bir hafta devam edecektir.
Балаклия живарындагы селян барында патлаулар геже саат 3-лерде башлады. Оларны онларнен километр узаклыгында әлі да ишетмек мүмкін. Я проснулась 2 часа. Уянғанда екіні 26 даққа кечейді. Электрон саат башымның үстінде асылған. Иле чалмаға тұрдым. Бір сес келді, евімде бір шей тұшты деп тұшындым. Пенжереге бақсам, ярық көріне. Қызарынты көрдім. Үстіме тапқанларымны киіп, чапмаға башладым. Все, что успела на себя бежать. Саба кемиет 5 километрлік аландан тахлия олачағын иланыттым. Соңыра радиосы кенішлетілді. Инсанлар Борщевка, Волохова, Савинцы ве Балаклия живарындағы жермайчылар көйіні теркетті. Ер-ерні дармадағын еттілер. Бұны кім япа, айванлар? 3 часа ночи текало. Геже сатушлерде ойле бір патлады. В это время оно начало бакать. Умумен 20 bin кіші чықарылды. Шерде 2 тахлия ноқтасы açılды. Полиция көйлерні незарет ете. Геже күндіз невбетчілік yapılsın. Украина баш назирінің малыматына көре бір қадын ағыр яралы. Екілған биналар аққында толы малымат да yok. Үкімет инсанларға евлеріні тамир етмеге ярдым етежек. Ми будемо готові і по розмінуванню. Майынны yok etmege ve kuruculuk malzemelerini bermege hazırmız. Vilayetlерге belli bir emirler verilecek. Nazirler Şurası Yedek Fondundan para ayrılması için memuriyetinin müracaatını bekleyim. Bunu tez yaparmız. Теж очікую від обласної державної адміністрації. 368 гектарда 125 bin tonna raketa ve toplar silahsız saklanaydı. Harbi prokuratura adlarını aytmay. Çünkü bu devlet sırrı. Patlav yerinde Ukrayna Xavfsızlık Hizmeti ve Harbi prokuraturanın tahqiqat gruppaları çalışmakta. Bekçiler sorguga çekilgen soң esas versiya diversiya oldu. Nevbetçilerinin sorgusuna göre patlaudan evvel uçucusu aparatha benzegen uçak sesi keleydi. Ondan soң 2 meydançıqtan birinde patlaular başladı. Балаклия живарындагы анбар Украинанын ең büyük анбарларından biridir. 2 yıl evvelsi uçucusuz аппаратлардан silanı patlatmağa tırışkan ediler. O vakit ateş vaxtında söndürülgen. Zaporojye ve Svatavadaki arsenallar aynı hücumga uğrağanıda. Mudafaa nazirligi қалған анбарларының құрымасы кuvvetleştirilgenini haber ете. Початку отримання сигналу про проведення Диверсия hakkında malumat kelgen soң silah olğan butun obyektlerде karar alındı. Ato alanında da koruma kuvvetleştirildi. Harbilerge Ukrainada koruvni kuvvetleştirmege havale etildi. також посилені Ateş anbarının yarısını kaplap aldı. Şimdilik onu da söndürmediler. Mutaxassislarning taxminlerine göre patlavlar bir hafta devam edecek. Roman Spiridonov, Asan Eminov, Zaman, ATR. Bir Ukrayna harbisi elak oldu, biri yaralandı. Rusiya jenkeverleri Ukrayna pozisiyalarını hücum etmege devam eteler. Keçken kun devamında teröristler 84 kere ateş açkanlar. Hücumlarının çoğusu Mariupol yönelişinde kaydetilgen. Donetsk yönelişinde ise Avdiivkada en sıcak noktaydı. Şerge karşı Rus jenkeverleri minamет, granatamet ve pulemyotlar vasıtasının ateş açkanlar. Окон нету, вот заложены 2 окна. Pencereler yok. Mında 2 pencere kapatıldı. Anda pencereler kırıldı, anda da kırıldı. Fronton yok, dam yok. Güzel yaşaymız. Yer toz, kapılar açıldı. Men çapıp çıksam, zorgen yerge yattım. Onlar ateş açmağa başladılar. И вот это я не стала не ходить. Buyuk Britaniyada tünevin olğan teraqqa baxmadan teleke seviyesi yükseltilmedi. Bu haqda Britaniya hakimiyetinin başı Theresa May bildirdi. Politsiya xadimleri hücumga alaqası olğanında şeklep 7 şahısını yakaladı. Tünevin Buyuk Britaniya parlamenti oğunda araba insanlar turgan parapetke urulgan, sonra ise oğga yürüp da bir kaç insanı baskan. Politsiya xadimleri arabadan bıçaqnen çıkan insanı atıp öldürdü. Terakt neticesinde 5 insan elak oldu, en az 40 insan zarar gördü.
Слідчі роботи тривають. Бирмингем, Лондра ve memleketinin diğer yerlerinde taqiqat tedbirleri devam etem. Emin hücum etken kişi o'zi ve xalqaro terrorizmning tesiri altında hareket etdi. Ama bunu da taqiqat tasdiqlamalı. Al-hazırda cemaatçılık için bir tehlike olganına dair malumatımız yok. Hücum yeri tesadüfen saylap alınmadı. Terörist paytaxtımızın yüreğini urmağa istedi. Mında bütün millet, din ve medeniyetlerinin vekilleri demokratiya ve söz serbestligine layık dikkat ayırmak için toplaşam. Işgalchiler prokuraturasi Aqtem Cheygozga nisbeten hapiste tutup usulni da 3 ayga devam ettirdi. Buni mahkemeden so'ng advokat Nikolay Polozov bildirdi. Bugun qadılar Qrim-tatar faalchisi Nariman Jelalning so'rovini bitirdiler. O 2014 senesi 26 fevral kuni Qrim parlamenti o'g'inda o'tkirilgan mitingda kalabalıqlar neden chiqqanini aytib bergan. Давка, которая произошла в середине дня, была обусловлена тем, Kunduz olgan kalabalık militsiya xadimleri eki kütlevi tedbirden ketkeninin bağlı edi. Cemaat nizamını nizareti etmediler ve eki miting iştirakçılarını bir-birinden ayırmağa hareket yapmadılar. Şatının aytkanına göre miting iştirakçılarının sayısı militsiya xadimlerinden kat ziyade edi. Lakin buna bakmadan binanın içine kirmek ve sessiya geçirilmesini blok etmek için manya olmasa da numayışçılar böyle bir şey yapmadı çünkü ne istekleri ne de maksadı var idi. не предпринимали, поскольку у них не было ни Hizbut Tahrir davasında şeklenip tutulgan Timur Abdullayevni karcerде tutalar. Bunu advokat Emil Kurbidinov bildirdi. O keçken senesi kuzde Ahmejit'te yakalangan 5 Qrim-tatarlarından biridir. Advokatның sözlerine göre bu mabuzga olgan basqıdır. Çünkü karcerде tutmak için hiçbir sebep yok eken. Evvelsi Timur Abdullayev hapiste insaniyetsiz şaraitlerde tutulganına şikayet etken edi. Qrim-tatar xalq liderleri Avropada tanılmagan xalqlar teşkilatının temsilcilerinin көріштілер. Көрішів devamında işgal olungan Qrimda tamir xalqının aqlari bozulğanı muzakere etildi. Mustafa Cemilov bildirgene göre en mühim mevzu Qrim-tatar xalqının statusu tanılmasıdır. Cemilov yarmadaga mustaqil nazirachiler kirsetilmesi ve mabuslar dengishtiriluf meselesini ko'terdi. Teşkilat a'zolari Qrimning tamir xalqına destek göstermege hazır olganını bildirdi. Qrim-tatarlары ağır vaziyette bulunalar. Çok insan onlar arasında halk liderleri de Qrimni terk etmege mecbur oldular. Şimdi bu insanlar evlerine qaytıp olamaylar. Mında bulunup halkını korçalamağa devam eteler. Qrim-tatar halkı tamir halkı olarak tanılması pek mühimdir. Qrim-tatar halkı saklanması için hareketler yapılmak gerek olganını Avropa cemiyetine yetkizmege tırışacağım. Bir-iki aydan son Mayıs ayında Romanya'da Fuyen Teşkilatı'nın kurultayı geçirilecek ve orada farklı ülkelerdeki olgan milletlerin avtonomiya meseleleri bakılacak ve orada Kırım-Tatar milletinin kendi toprağında Kırım'da avtonomiya kurulacağı da seslendirilecek ve onun etrafında işte bizler birbirimize yardımcı olmak için yollarını arayacak. Qrim işgalinin 3 yıllıgına erşey nasıl olğanını hatırlayıq. Yalı Mudafa ordusunun yol başçılığı xayın çıqqanına bakmadan, Qrimdaki Ukrayin arbileri pozisiyalarını yeşil insanlarının qırşavında olğanına bakmadan, 20 kun devamında mudafa ettiler. Söz Ahmejit rayonundaki Anghara Perivalnay koyunda olğan arbi bölük haqqında kete. Muhbirimiz Elvina Seyitbullayeva Ukrayina antına xayın çıkmagan 36. brigada yol başçısından koruştu. Крым, Украина! Крым, Украина! Крым, Украина! Крым, Украина! Под видом то, что мы сдаем оружие... Tatarlar teröristler olğanı için bizlerini harbi kısımlarını boşaltmağa ve silahını teslim etmege zorlaylar. 2014 senesi Mart ayı. Silahlı yeşil urbalı insanlar Ahmejit rayonundaki Perivalnay koyunda yerleşken Ukrayn harbi kısmını zapt etmeye başlaylar. Anda Ukrayn silahlı kuvvetleri yerleşiydi ve 36. Sayil Mudafa bölge hizmet etiydi. 200 metr uzaklıkta Rusya işgalciler çadır tıklayıp teknikasını yerleştirdiler. До 21 марта Mart'ın 21'sine kadar bizim territoriyamızga düşman hiç görmedi. Tek Rusya işgalcilerini bizge
юнмаға юллайдылер. Россиян водили помыться в бане нашей части. Русия Израиль вақтында Қырым сакинлері Украина ватан перверлері. Верусия тарафдарлары оларақ экіге болген еді. Дақ пияде батальонын командирі Юрий Головашенко Украина арбилерге ярдым еткенлерінің чоқысы Қырым татарлары олханыны хатырлай. Ну, первый раз приехали крымские татары, помогли с мешком. Потом бойцы меня накормили пловом. Оказывается, это ваш оператор там участвовал в этом все. Юрий Головашенконың айтқанына көрі, ишғалжелеріні жоқ етмек үшін ерші мевжут олған. Техника чалыша силя азыр тұрған. Эмірні 4 көзінен беклегенлер, ама оле ешбір эмір келмеген. Командир части сказал, что войны не будет. Yolbaşçı маңа телефон açıp Джен Колмаджақ herkesini дарқатыңыз деп хабер еттім. О вақыт Русия аскерлеріне жауап бермеге құветіміз бар еді. Бір механик ротамыз ішіні бежеріп олыр еді. Менің емрімде есе 3 рота бар еді. Моего батальона бы хватило. Хватило бы одной механизированной роты. У меня их было 3. Нам угрожал командир бригады. Бригада команданы мені қорқытмаға башлады. Ақайма батальоныны теслим етмеге мечбур етмесем, Омур арқадашымны сарып алып, ұзаққа алып кетежеклер. Мен Украинаға ант еттім. Украина арби урбасына кейейдім. Шымды ишғалжелерінің күні кейейім ма. Я тут входила в украинской форме, переодела российскую. Константин Альшанський, цей корабль управління Славутич, цей підводний човен Запоріжжя. Украин селялы ве техникасы ишғал етілген Қырымда қалды. Украина Мудафа әзірлігі миллиард гривнялық зарар көрді. Відомо, що деякі зразки з артилерійських озброєнь використовувалися під час конфлікту. Бізім алиматымызға көре, бізім техникамызны олар донор шеклінде қолланалар. Базы топларымызны душманларымыз Украина шарқында ишлете екенлер. Арби прокуратура 10 bin арби инсанларға қаршы жинайы ашты. Олар девлет хәнігінде ве дезертерлікте қабатлана. Щодо 5 осіб судами України вже винесено обвинувальні вироки. 5 insanға қаршы махкеме қарары шығарылды. 62 insan бойынша ішлері енді махкемеге yollanıldı ve 56 iş hazırlana. Da 20 Rusya vatandaşı olğanlarga қаршы жинай iş açıldı. Русия ярамаданы бұтынле запт еткен сон, Юрий Головашенко қорантасынен бірабер Украинаға көчі. 2000 арбиден тек 6-сы онен бірабер көчіп келелер. Украинаға сады қалалар. Эльвина Сидбулаева, Ислам Пинкави, Асан Эминов, Заман, АТР. Ақерда трасса ешілгені себебінден февхуледе вазиет илан етілді. Инкерман Ахмежет елыны та мартның 9-ында қапатқан әділер. О вақыт елда чұқыр пейда олды. Біраз сонра фруктовая Белбек көй янында ел ешілді. Ерлі сакинлер ешілуіні тақып етмеге талап етелер. Чүнки бұл елыны яқында тамерлеген әділер. Смотрите, вот слой видно, что вот это свежий. Он даже еще Бақыңыз, бұл қатлам тазедір, япышада, яңа ел қойылған ерде ешілді. Шымды есе бұл себептен Ақерда февхуледе вазиет илан етіле. Бюджеттен әжеле оларақ пара айрылмасыны істелер. 70 миллион рублеге бұл ерні тамир еттіречек олалар. на ремонт этого участка. Бұл саатқа hazır olған соңки хаберіміз еді. Бұл аптадан башлап Қырым татар тілінде ақшам заман яйынлары саат 18:21-де шығып башлады. Дайыма атырылы олыңыз көрішкенже.